Namazda bağımdatta makul 2 rekat. Namaz 5 minut. Peşimde 10 rekat. 20 minut. Allah bizden ne kılat? Kel be kılat. Tur be kılat. Saptar tüzleş gerek. Karma kolumdu deydi. Karmayız. Kara cerdi deydi. Tiling menen jakşılıkты söyle. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jakşı söz söyleysiz. Karaba ayak bu yaktı oldu. Tüz yürü. Sögünbö. Bireudun artından uşak gıybat aytpa oldu. Jala jappa oldu. Tüz kıvlanı karab jür oldu. Emi hazır men sen ruhsat beremin. Sen elin astına barganda dal uşunda jür. Makul makul. Boldu kayıt dese. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum deydi. Namaz okugan adam salam bergeni oң жагдагы кишиге бул салам. Сол жактагы кишиге эмнеге? Мен азыр Алла менен сүйлөшүп келдим. Аллах мага айтты, тилиң сакта, жаман сүйлөбө, сөгүнбө, сагынба, гыйбат айтпа, жала жаппа деп айтты. Түз жүр, колуңду карма, урлук кылба, бирөөдү жаман кылба. Оюңду түздө деди, жүрөгүң таза тут. Мен ошол жерде элем азыр сүйлөшүп кайттык мына. Мечиттен чыкканда эле болду. Көз бул жакта. Тилибиз дагы бирөөдү кичине тураме сүйлөп коебуз. Ошого асырда Аллах таалам ne dedi? Hayya ala sala, kayıt kıla, kelgile, bolbodu, kelgile.